Kena if yung Nutricharge BioAge deh. Hai. Nutricharge BioAge kadai ka product akan ta liver specific akan ta liver mo. Ai ga liver ma. Liver long ya kani lasna special kin. Ah. Special akan ta tang liver te pantre kam. Ah. Namar kilala pa kani liver em katre kam pun bate akan ta kam met jongiem. Ah. Borok ki organ em ki organ ru ba ya kadai ba support liver da claim klein liver uno organ ro claim klein te. Ah. Punya di ba ya lengba liver kani. Ah. Nutricharge BioAge te tang kerteng ru BioAge balai kani namar ba kajing batai ka longkom ne ba jing sha brio em Ah. long snem brio te katno snem kila aban im dei Ah. lada ka biang lu nadong sarong nutrition nadong sarong lada klein ki organ Ah. te long jing sha don bala im hadu arspa lai fo snem ru Ah. na google pin pe em don we brio ba po china Ah. don tu dur po google ru lada fin type em Ah. the longest ever live human being in the world mo Ah. dari China ginte balai kilalap ki scientism utu bru klem di dawai doktor kawai rute Ah. klem di na rumun sharuem klem di chemical bagi kembat be da shitam bru Sumar hi nala de te takadau te BioAge kerteng namar ba ka pentip ba kamdan limit te jingsisha ublei la thawem Ah. laban im te kan no arspa la spas nem bru te jingsha Ah. ada mentangin pe kan no ki bru lip ki im te Phao la. Phao maximum mo Ah. kum tu Ah. tang bru mandai mun sha te adu khandai fosis pa Ah. mo te ndai daung bru mentale le te ba bun jimpang hi Ah. te kadai men ru ba kani ka organ system kam klein nang ta ka bam kadi tu kalong kum tahi mo Ah. te ta kadau bad habit kiti ar jati ar bangi bam em pakta bai ka liver te kum dikat discret bam kwai duma kum tu kiti ar bam ngim de ban bam bam bangi bam mo te bad habit mo ka tu dei ba ngi don liver la dam don liver te la ya jing pang vut vut te e ba liver ba filter ye gitu tama liver kat no e un filter don limit ne limitation na klein te un filter dam klein chu pade la ya jing pang te te kani ba is maintain liver health protect liver from toxin and harmful free radical pollution free radical kitu ki jimbam bam long nadong sadong em protect ken mo kani ba is support detoxification long pen khoj kani ba is pen khoj ya liver mo enhance digestion pen klein ya ka sneer but yes mo optimal nutrition absorption kai bangi bamem nagato ka jimbam kai vitamin bangi de banyo laban tan kloi namar ba decline liver hi ba tan vitamin ta naki ba jimbam improve gut health by flourishing gut microbiota mo te gut health kamut katuka sneer jangi hi mo digestive system deban klein te narang sarang jimbam bangi bam te galong kadai just ba ngiyo kai bangi de banyo dei pun klein ya digestive system ro kane BioAge ma kalau komni te hakono baru kam kane balai kane batrai bapunya jimantai adu kata-kata ki kembat bun hi tamba artli kembat main bangi deban batai te bala pendon kam bas nai kane kibru batip latip hi number 1 kadai kawai ka kembat kerteng da pharang kadai milk crystal mo kerteng kadai kerteng jam kembat hi google alap kadai kembat mo milk crystal plant has been used for more than 2000 years for treatment of liver munsha porbam dan kini ki dawai doktor te munsha mandai te kadai nagatuka tang ayurvedic mo pendon kam te ayurvedic kembat te kadai tang milk crystal hi katuka kembat bayara ba ban pen klein ya liver katula pendon kam hangni nadu arajars ne munsha ki pendon kam ya katuka kembat sudah kian munsha te tang bahang ne bio istilas na hagam tablet the active constituents of milk crystal is silymarin mo kidan ki kenja silymarin kitu ki dawai hang tu mo ka shit ong ba la thau hi blei te hang tu kayara ba ban detoxify ru ban pen klein ru ya liver mo nang ta pade sakowai kembat ka bangi shit ong
C bokthon dan bun hi tang ba deban kan mau tang afliam la bang te kibru kin la ban type habu Google rute benefit of milk crystal te kin lap te ba kadai kane te C bokthon SEABUCKTHORN C bokthon it contain more than 190 compound in seed pulp fruit and juice mo te kata rula don hangni te kata pade kalong ba pun klein bormet jong liver nangta punyo lu nodong shodong ka nutrition ya ka liver kai nutrition badon kam liver em naga si bokthon yolut kani arjait mo te don puni kum kenja aloe vera ru don hangni ha kani ka BioAge mo kurkuma moringa ru don hangni BioAge tang balong mde important adu kata-kata tang ba ban batai don kam kani arjait ban batai milk crystal basi bokton kadega main compound main combat walaupun don kam ya kadega BioAge takalo kani BioAge kade product bahe bala khamrem ruk hindete namar kani si bokton but milk crystal dai combat international combat te ba rem kani takado jangi rem ru da rem thande don life putri tablet te hangni dei khasan spa kadega MRP rang biang ha BDP khadar spa khandai PB khandai spa PB te mo te la klein ba lai PB ro khambun ba hangni hey kolang gumta te simple ada fin kwa ban batai yaki customer yakane si bakthon but milk crystal te philaban batai ki tu batip mo ende ki normal customer ki bamti pai te ki batai ko na de chapang ka liver kane mo pun klein ya liver pun khoi ya liver pun klein bor jong ka liver kuntu ekhnang ba ngin bam ayu ru ka liver hi ba control de mo ba tan vitamin ru de liver hi penthangan yang iru nitip kumno nei eye signal mono liver hi le shabar ru nitip kumno ba don kambal le shabar baro signal eye liver hi to nodok sarang nei tela dam klein liver te kalau nak kam biang lo te kam bam ru kam biang ru kom le shabar ru biang ga te kai kami jingpang ba fer ken takana te ngin don kam ban bandi do ne kam yo ko ma kam klanyu Namar liver lalang kom ka leader jong kini ke organ te ya kidney ya ka brain jongi ya ka heart ru boro control liver ken ladam biang liver my signal yana na to kano no rum yo vitamin nutrition mano no ru te mlaban tre kam ta main de liver mo te liver ki cha jingpang la ban yo la da tolot liver ka de main de jaundice filatikum jaundice katu ba pang stem kum tu ye kitu la banai nangta bade hepatitis A hepatitis B kan mau katu ba mun sha yo pang ni Amitabh Bachchan ru de hepatitis B mo hepatitis B katu la operation tu te don pisa bun te la operation ha Apollo hospital mo dakilak lalu hepatitis B katu hepatitis B de bala damage ke liver hadu 60% 50% hepatitis B mo te hepatitis C hepatitis D te kali last stage te mangi hadu hepatitis A B singila banai kane mo lada don jingpang hepatitis filawanang mo liver te jaundice la banai nangta bade kum mangi bu ba klein ram khatsaus nem shaneng idon kam bandi ya kane dam di bun ram light packet ladang idi kane em shi packet te shi banai light packet lai banai ekamut lalong ko ba servicing ya liver shibut ladang am di cigarette ladang am di kya ngam di bam kwai duma cigarette ram nakabam ka di don hi ka jing toxin ga yobet nama chemical lapon don kam baga rep rep ru manta yani singi dam ko she hiraga hoy to don kini ki pollution ye no dosha don nang turu ya te ta kada la detoxify lalong ko bala servicing ya liver jana chisnem ngandi ya kane life packet la biang servicing te bor chisnem teli ya kaliru ni servicing te ma naga pos ko pora mette ya ka mette ma lai bana te kitu badi kya di cigarette duma ye tu te don kam bhare long don kam khanang ba minimum lai banai chisin system servicing kani daka BioAge don kam bha ada di kya room le ka tu te at least klein ka liver kin sailute ki toxin jong kya duma cigarette kwai ye la sailute full servicing liver lai banai habdi chisin ne lai banai di kane la ya simple product tang chisin habdi dalade bamja em te dalade bamja hadin shiteng ganta habdi ne ma habdi marmar de dalade bamja kadang the bam means ni khambes mot kan habdi min ba khambes min singi ma
means ni she bamjam lunch time deh, after lunch kisah jam, after lunch. Ladam lap te after dinner long hi. Tama khamtre kam bun kadai after lunch namar, after lunch ni ka body jangi dang tre kam em, dang long active em, te ka digest bhaya kani ka tablet. Te Donkam ban di shiklat. Shwa Em di long ladi ya kani kan. Kani tablet ladi di shiklat. Kalong gom ni best bha kani product paklain ba layer result bha kani. Te lada klein liver automatic bun tiligi jingmun ta yo hi brew kumba skin la pernai snido pernai kum tu deh. Tangan bha ka ja metro klein mo. Amai Snow klein. kibadan kam hi kibadan kam ni skemet kin se thu da gar sol gom no ga. Anang ta saka wai kibala di dawai doktor rute bun. Kibala di dawai doktor bun dai kani em long katu ka toxin jong ka dawai side effect jong ka doktor dawai em pun khoi kan da kani. Adi besa. Nama katu toxin apo care tu kalang kum tahi te. Kum ju em pun khoi kani te toxin jong dawai doktor pun khoi kani chemical hi. Full servicing te kani. Mana brew ba pang ne brew ba yu ne yu deh. Kani lai packet cheese nem. Dan kam re di lifetime. Di life packet cheese nem bela servicing full. Body servicing mo. Kitu kiba dan sunfos nem shaneng pade mo. Kibam dan jingpang ruem da ai khanang kani em bez bha namar sunfos nem shaneng. Kibam di care secret ko ruem ka liver lat lot kan dia. Namar la temen. Sunfos nem shaneng. Kiba di care lele ap ai hi kiba di care secret ko tumar ap ai hi. Kibam di ru sunfos nem shaneng de. Lang yarab bha te long hakata ka por namar lat lot liver de. Bamja duna deh nya amai gini lagi bam la ban da sin snem or si sin la snem or biang bai ba da gila Lada imla are lada semua rempalat tu deh da biang dan option deh mah tambah lada di man snem te kalong best pelat long healthy pelat teh amai shang ha jing la nama la da ngi psa tho de baro ba snya tho da shang ha jing la ban the da gila ka mo ang pi da gila sin snem ga biang hi kum kali teh lada servicing ha ka por umdan kam ban dorong ha geres teh cleansis engine clean to gear box deh kum ju kan merchant itu deh te lada kum kali amai kum ta Thik kum kali kan te kali te da durum lele thita ka met brew te mio sure liver te mio te lana kidney te yo mo kidney te transplant kuntu don ko ba donate kidney liver te ba janjar ba ya si last new em kum amita ba chandru mio re liver pe bisa crorepati tamba mio re liver plamot ban transplant te what not away liver te long ban transplant do de tamba mio re nakikirut ai ru mio re liver te adu kata de kidney te dang yo san lang du lang dang yo te kidney liver te mio re adu kata de da yo ru jenjar ba kam long kum original kan la thau blei mo kalau ngom da tangan da long important ba kan liver product kan best ba don enzyme eru don hang to enzyme ki de ki last ngan batai kan enzyme ru don hang to ma enzyme ki de ki kanja bacteria mo bacteria te danga ong te kala de ki bacteria barit bangim la ban pe daga khamat jangi te dan ka microscope ki doktor ha ki pun ka microscope ban pe ka bacteria barit mo ki khinyang te da don hamet khyang cancer yu de ki se pe tang ba ka tu bacteria enzyme padem kani ka khinyang gum ka ta kan jai hi barit tang ba ki de ki khinyang ba bha te good bacteria ki tong enzyme de ka tu enzyme pan khyang ga snir jangi te hapaket jong BioAge filaban ila tho bun kini ki mineral vitamin katno enzyme katno dande antu la tho hantu packet em filaban check hapo du hantu packet kala tho probiotic kade kerteng jong enzyme hi jait enzyme ko probiotic 10 billion komo shifo crore enzyme dan hantu tablet tablet barit te katu trekam ban pun khoite ya gasnir pun khoj man kapor kum gabrut te pun khoj kum tu pun klain kalau ngontai te adu kata best va product kane ladangi advertise bha kane products pv ru byang bha khandai spa pv kawi product khatsans pa mrp kharas par khandai dp te dangata he tangata hi mo sar ta ko bai ta okay